Sibayule voin he October ni somthum pakhat ania helai huna hian 11 MIMSA Racing Championship 2015 Moto-X challenge antimaya ni somni pakua ni somthum ate nei lo ni to voin he ni somthum pakhat ania kan soita ang khan ti chuan voina hian final an nei don ani helai huna hian bike mai ni lovin car racing po voina hian final munom tak entura omdona ta han track an siam chopta ni helai tang hian in an hei starting point ani ta sulai son line pakhata oma starting point ani ti chon hela hian hei tila hian gate lian pui mai oma hela hian an nuailama hian in light oma hei hi indicator light ania hela hian light hin han ti enganga ta chuan hela hian ha in ringanga a thim vele tlan tur ta ni voina hian final munom tak entur kan nei dona chutiang chuan hun kan hmang don ani hela hian monte a oma monte ani he MIMSA hian vice president ania ti chuan technical chairman ani boka ni somni pakua te ni somthuma te hunan lo man to dan te tin voina hunan man dan tur tlang puite monte hen min han thil se thang monte ni reisi ni somni pakua tran kha ania ni somni pakua khan bike chau kan tlana bike kha hit engmo zat kan tlana then chu semi final thleng tlan te po kan neya ni somni pakua khan chuan nimin khan car chau kan tlan ve thunga car hi telan tam angrenga avain somni palivel entry kan neya car a hianin mi pakhat khan mi pahni vel ten car pakhat in khal trom ta chuanin a car kha chu somni pali ni chi lo ma se atel kha chu tiang zat vel chun ni ta car tlan dan hi time basis en an tlana hetia bike te anga in tlarpu ta in umang khan ni lawa pakhat te in an tlana chu lep ni chung an tlan ta an tlan timing kha kan lata ni maro chu hei track a hian kan hunga mau track barrier kan data chu barrier te pin kan hung vek ta khami mau an vasut khanin an time a khan second ni zel kan belta voi khat sut kha second ni adang an vasut le chon second ni chonin hei track a hianin track marker kon le tire kan data chung chu an vachil chonin second ni zel an time a khan in belta entinan voi ni lepan tlan ko chung kha minute ni le second ni vel lo ning ta se voi ni vel solai track barrier an su chonin second li kan bel don ta ni le second ru kan ni don ta ni overall time kha khateng hana competitive khop maya kara hianin somni pali tang khanin top 15 kan la choka chu top 15 jon voina hian final an tlan don ani ti chuan a bike big a hianin category nga kan neya chung chu up to 160 novice up to 160 expert 161 to 250 cc novice 161 to 250 cc expert le open class anita heng hi athena chonin final chau tlan tur te an ni to ta mai kan lo tlan zo to athen chu quarter final chau te lania voina hian bike bi ka hianin race som pakua kan lama chhon don ani ti chuan hemi atrek a hi eng ang thui nge ni le helai kan starting atanga chu thianin 0.7 km chi anita e black top atang hian tian akwala tian ada track china hena luta tian akwala ron chok le ta chu vain 0.7 km chi ani state pon lama tang khan exam eron tel kha state pon lama tang hianin bike a hianin pasari nge pariat vel an ron tela chonin athen an tla atam tak anlat nunga imeyang chonin car a hianin sompanga qualify zinga khan atam jok chu state pon amin ni headline local kan Mizo tlangwal te chu an omve phau ase tam jok kha state pon lam tang rong khalan ni state exam ta tangin nge ron kal Meghalaya tamang renga Meghalaya khonin khumi Janti Hills Juwai khumi borle ashilong big te khan in trenchang ve deuta chuan Assam train an kalboka Nagaland train an kalboka chuan an vai hianin somni pani tanga somni panga ve chu niang amishing ron kal thrim chu hunala omdeu hleka hei tranala hun chielova hunrem chang han la lokila MIMSA hruai tu te in hmel hria tir te po han nei tail hen la thleng kim chielo na a he thil hi hau tak deuh mai ania MIMSA Racing Championship 2015 buatsaih tu a boi tak hi mi som paruk vel an ni chuan mi som paruk vel in hetiang thil hau tak lotling takan buatsaih the hi thil lawmawm takani chuan an hruai tu te omangang hin hmel hria tir na kan neiang
monte hian khongain min han thil selang athang ai thian thei khongain o kabulami hi bawania ani executive committee member ania chuan a pia che hian John te oma ani po executive committee member ania chuan ani pia che mi William ania ani assistant secretary ania chuan in a pia le che avena joint secretary chuan a pia che pumon sanga joint secretary chuan a pia le mi so Putri pia ania ni so kan financial secretary nia chuan a pia mi so purema ani so MIMSA treasurer ania chuan a pia kan nula so Remi ania ni so organizing committee member ania pia le che son Linda ania o Linda Fanai chuan ani po so organizing committee member ania a pia berami so pu Isaac ania ani so executive committee member ani boka kan vai hianin organizing a kan telveka chuanin tuna hianin kan thian thren khat anla kim lowa chuta chuanin pul fakzuala hauzel kan general secretary te pu MP a kan assistant secretary joint secretary te tin pu RT executive committee member te pon la telawa kan general secretary te hianin helaya state pol atanga ron kal 4-wheeler ron tel tur ho kha khopui chung fan kolna program rally anei puya chu tuna hianan khopui chung an fangmeka chuanin an fanzo hetlai hian anon chuk thlang up to 160 novice final rider por theih David Lalfak Zola Nexcom William Lalmal Soma BR Racing RL Rempuya BR Racing Bonal Thamona BR Racing Lalpui Tlunga ARCI Zo Riders Club le Andrew Malsom zelate ania David hi tunin ti siang na kalmeka hian a point sang bera MIMSA hian kum khata race voitum an nei thina William ale David theih in L turangai ania championship na kalmeka hian William hi pangana ani Davidan ali thala fast corner achanga lalpoi tlunga ARC na dota Andrew lalthamona te anon tlar pedal dal Davida atlu ta lau mai foi tlunga ma poya ren puyan aron dota Andrew na zuilea foi riat antlan kol don ani lapriat antlan don tina ani chu William an nungala dori Davidan abike tinun atuma Yamaha R15 muansangan aduang thala ati danglam sak ania aboy tlap mai khoya Andrew rengpuya lalthamona William ate Davida alalang tlak Mizo rider theih tiang metal road chung tarmak atlan hi thiam deya advantage an nei deu turangai ni sikena tuna henan koi zaka fast lapa shoyan ma roi Andrew shoya lepel reng puina rondot shoya che boy de tlat mai that section a utrana a che boy tlat mai ron tlan veleta second ram rengan ma hoya andona dota shoyan thamona le William atenan ronzui championship poina roi tu Davida alalang phalong lapkhatna atlu khan apong rei le mai a reng puyan mala hoya andona la dota shoya pathumna William an thamona ale bel tak thamona nung ta berri tlat tunan tlandan hi 80 to 90 pelani arinom William ani korvar ha hiania khoen ron le pelea pathumna atlan me Andrew che trap mai William an ron tlan pel phei anum berthin kha panina rengpuya William shoya thamona Andrew anum ber Davida halalang phak talo William masaberta rengpuya na rondota shoya thamona Andrew khalhi Yamaha RX 135 2-stroke khania engine satnu hian 4-stroke hi cooling system a phak lo de boka chuwang chuanin
rei nuwa voi deuh niin a lang tlat mai a thian te hian 4 stroke vek an hmang ani William a man hi Hero Impulse ania reng puya hi Hero Impulse tho hruai hian Yamaha R15 thlamuanan Yamaha R15 tho Andruan Yamaha RX 135 2 stroke a hmang ani David hian Yamaha R15 a hmanga second ram an langaya David aron lang tanta beidon a thiang lo tlat championship poina markoi tu a elpui berturangai William an mala hluaya tarmakan ludon William hian a practice na akut atina a glove puna harsa ti le maya chuti chungchuan mala hluai theini William a fal tel reng puina thlau tiel Lal samuan le hruaya an tlan rual tunge yutana chan thazok don hruaya lut masatlat mai samuan tuta an ruan le pel David aron lang samuan apel ta William a fal na la le mai Khoyat lu veta Andruan le pelta David aron lang nai ta le mai William nung lat taka reng puya Andrew Samuan atlu ka pangkhan anung ta le maya William David poina pakhat na kha panhina aron tlan phale ta thlet mai David hunga reng puyale Andrew in nai takin nan tlana lal thamona nung berria William Davita Reng puya Andruan loman alakhak talo up to 160 novisa William hi pakhat na ania kan lom pui hle mai kan tlan ma race Sunday masa khan hi kudi katina golf bun thelawin chuan tikhan kan tive nok noka mase pathian zar lewa ani tu race pakhat panhina heta hian David lo fak zola sot la yutan han kavat luwa ka bai khanung lok theilo ka buai lu tu ka mo ma se a ka van le ka midang kan lo lu ve thowa chuan panina ka ron thleng le thei khang ngani category khatai la tlan le don mo le tu sang na an plan cheo le ka lom tu be ti chuan hela hian RL reng puya enge har sat nai ne itlan nei lem lo i mo ta por sat nai nei lem lo mo nei lem lo to la ni category danga hian tan na i nei le don em ai nei to lo up to 250 hang ka tla fel to
161 to 250cc novice final in tumtur theih mi paruk ania lalhuai tlunga ARC Benjamin Lalming Lua Mission Veng Thlang Racing Team Joseph Laldin Thara Outlaws 13 William Lalmal Soma BR Racing Team ani hi up to 160 novice champion ania David Lalfak Zola Nextcom up to 160 novice second prize alani Lalthamona BR Racing Team chung mi paruk te chutuna hian final anon in tum don ani William and fast corner changa Lalming Luan adota Davidan Lalming Luaron pel Shoya Palina Atlana Joseph Apangana Atlanin Lalthamonan nung adorini second ram William Davida Anni panihi season championship kalmeka pakhatna le panina ania next season expert rider an kai chodonani pathumna bena Palina Shoya Josepha Thamona William hian Duke 200 amanga David hian Charisma monsangan dutoga modified amangani bena hian Duke 200 amanga Josephan Charisma Shoitlung hian Pulsar 200 amanga Thamona hian Impulse Charisma engine mang akhal thungani Lapriat tho tlantur hani lap ninan tlan mekania Utran khengle trap William Davidan le pelatum ru hlea William in peltir tum tlatla second ram man pel phia anhunga benale ruaya second Utran tarmak an ludona William akwal zaw Davidan aron lepeta Davidan marhoi tatlat mai soita wangkhan David hi tun season hian point musang berania William hian adota anni pani hi in thlur ngat turangai anni sim mai William an chak takina phia gedan paltlanga Davidan mala foizel anin thlur ngat mai le ram manon paltlang leta William an le pelatum khop mai David hian in le peltir atum thakla an le hoi zaka tlan ngar mai ni reman paltlang phelea second Utran kole don chet palchuan khila khian in le pel ol takani kai ole oh andaron in le pel biglo oh ole William an mar le don William an mar le ta William an mar oh David na le pele anin pon chok zak melem paninan in tur pheita ni amunom le mai tarmak chunga tuna henan tlan phei meka in nai takin geran paltlang dun leta tuna hian Davidan mala foya William nunga nai takin Davida select lekin atlan phei ni ram manor paltlang lea alai nai du le mai chete tisol palchon in level mai thaitin hunan ding tuna hian online thlu chongar hemi te pani hi mi mit latak an nei sim mai second Utran an kol le don ole Davidan na tisol ta William an ma khal le ta ni William an ma khal le ta ma khoi le ta William an fall view mai le hala William tarmakoron luta fall le tanal na le mai Davidan phale thengem o ilo enteng sikein an tlan phaya labli na hanzo dun ve William an mala roya Davidan laron zui zela anin nai lutuk le ole ti lai chuan Josepha Outlaws 13 atlutlat mai anna deu emni o ani hitlan ve thei pol takania
frame an ron lut le a lo chamona William an ron overlap lo ning luat lua shwena suwa an che boi lai lai hle mai William Davida chamona an overlap luin an bulat lan ve zela ming lua sigena tlan tlat the break a chalo dem ni o har sana nei nia lo thuen overlap le don second neutron an pela Shoya William an overlap David an overlap leta William Davida dal Shoya William lalmal soma voin chu pakhat na ni deu reng mai ni china khan up to 160 a novi sa khan pakhat na ani to boka eituna hian 1612 250cc novi sa tho pakhat na an ni le thei ni fitness a chebok semo le abai ka chak bike chak hi handle hara jenga hian a big straight aina a shake na sa chu le suspension de lo khong bok ne duang chu na ta ma se pathian za la pathian za lia lewa kan na pakhat na kan thei ka lo kha pathian ni do sam chia lo de na ni moi bai ken a power a tu sam a handling hi har ti deu har dewa David lal fak zuala hi next com rider ani ti chale mai a I duang ini motor khai control thayam I du tu sa mi ka motor hi truck khop mai ka fak lu tu I fak mo khalan nuwa mo tin hi MSX bike anita umon sanga bike so hi khalan nuam lu tu game ani til mas sia ta ni lowa kan ti swal jok pe ka pakhat kha lo thabok sia William khamo ta thei lu tu ka novice class a hian ani he tuna hian ali ta ni poina chuna li ta ni a sang ber ania chu tiang chu ni maro chu tuna khan 161 to 250 a khan tuna khan final a khan pani na ani kan lom pui hle mai kan lom lu tu ka devin ti se lang chu tro ni up to 160 expert final around plan to Hemi paruk thawan nia Amarjit Singh Assam ani kumsamli paruk zeta upani kumsang skwa somriat pakua atang khan racing hi alo lu chil toni 4-wheeler le 2-wheeler final alut thayani fakom hle mai Michael Aldin sa Hamson Wengklang Racing Team PCL Remkima Aizo Riders Club Bilal Rosa BR Racing Malsom Dongliana BR Racing tho Jor Aldin puya Hamson Wengklang Racing Team te Andronin Eldon ani Aresan mahwoi mala Rimkiman haron tota John te tu trap maya John te baga hen har sarna thlen tlap mai John te Amarjit Singh ana pela Aresan mala fuaya Rimkimana dota Michael atluta lalmawm ana ron pela Michael Amarjit Singh an Michael haron pela Michael haron tlan Arisan tar makalut
rem ki mana dota ma som dong lian na dot le rem ki male lalma ma te hi circuit race apo in bit tok ta mai nia anin chung nun chok zak zak thina ni are sa fal tial tiala Amarjit Singh le Michael anin thur bing ngat mai le an ni panian mu nom dun ngang mai tarma ka hian Mizo ten advantage kan neya ngai ania kan several state dang te hian off road an war hleng maya circuit race kan tiang hi an tingai wak lo ani notice a phei chuan circuit race kan tiang hi tingai an om lo ani chuti line off road an tina sathunga John te a chok ta tlat mai a bike lama har satna ane ni are sa hian Yamaha R15 manga remki ma hian apache RTR 160 manga lalmawm Hero Impulse Bilal Root sanga are sa ani ma berat lan renga remki mana dota lalmawm aron dot lea an position hi an thlak me ulawani tichon hnung lama hian Amarjit Singh le Michael ate han rodin thlur ngat ngata Amarjit Singh an ma thuaya Michael an ale pel thei lo Amarjit Singh hian Yamaha RX 135 manga Michael apo hian Hero Impulse thau manga tarmak hi Mizo te tan advantage thatak mai ania tuirial airfield hedianga controlai te tana race kan siam an bo saina tur kan nei hi thil lawmawm takani RS an gate pal tlang chia starting gate tunglama hian Michael ale Amarjit Singh te han roni thlur ngat ngata Amarjit Singh malama latlana Amarjit Singh hi afakom hle mai kumsomli paruka upa ania ani hi gawati atanga ron kalani sanga ko somriat pakwa tang khan racing hi atel tran to a 4 wheel a le 2 wheeler atuna po hian final alu thenia father wal zinga te hian tlan che mai ni fakom takani oh Michael an Amarjit Singh ron le pelani Michael an Amarjit Singh le pel tlat aresa malak koi chara aresa hi MIMSA historia report nei thaber ania loman lanem berani Nagaland le Silong lama depo ani hi lo fe chok to thina motocross a state pon lama tanga trophy hon thei omchun ani remki ma hi expert rider zinga tun season a point sang ber ania circuit racing a hian nikum season a novice rider champion ni in kumina expert akai chho ania aresa ma taka tlan renga tichuan a pathumna hian mal som dong liana lalmama tlan char thunga mal som dong liana lalmama hi circuit rider tha ania motocross a loman alala big lo ani Federation of Motosports Clubs of India ina an botsai sangi som panga season a hian novice rider a indiram puma padina ni mekani lalmama Michael hi MIMSA race an ngai lutber open class a champion lai ania mi fit tak mai ania trophy tam tak alo la toni mountain bike at chin top ani boka mi panga tihian an latla ngat ania up to 160 expert final a hian lap som tlan turania au tak le mai MIMSA hian rules fel fight takania open class di lawa chuan engine hi stock khoidang lam lo ani vek turania suspension hi indira masiam chau manphal ani thunga tire ro chu dudu manphal ani carburetorless pocket hi India bike siamina achom ang chi chau manphal ani thung eng bike po eng ang cc po ni se indiram pon lama tanga lak lu chu open class aba manphal ani lawa exhaust ro hi chu dudu athak ani ma se silencer ani ngai turani ti ani thunga aresan mala fuaya remkiman adota lalmawm chutiang chuan tlan chara nung lama hian Amarjit Singh le Michael ate an ron in thlur ngat tung ani atira tang ruai ngat tu Belarus sang Harrison laptop na a finish trap a finish ta pakhat na ani chiang le mai remkima anunga ron tlana patni na anita lalmawm pathum na ani pathum hian lawman andong theidon tani Belarus sanga lompui hle mai fal nal khop maya i khal thana mi hei oh ne ma ta tho oh olle
adu sakna kan hlana cheo are so alle 161 to 250 expert final ronin tung tur te hi bilal road sanga aresa bia racing team samuel rapmoka doronel racing team neilin chawhin bia racing lalmoi puya aizo riders club benjamin lalom sanga outlaws 13 le anthony lalom puya mission vengthlang racing team te anni aresan fast corner changmala Antoniana Dota Utana Hillal Moy Pit Luta Lau Mai Nelinan Moy Puyaron Su Benana Rod Suvele Tal Boy Ngay May Lal Moy Puyat Hokma Savera Nelinan Azuya Benalang Talo Rema Nelinan Moy Puya Pei Aresan Mafoya Samuelan Nala Dota Antonio Patumna RS Center Makalut Hey he 161 to 250 expert class final ani Bilal Road Sanga RS hi MIMSA historia record na itaper ani thu ni china kan soi to lomman lahem berani step pon lama Nagaland le Silong lama de polo fe so photo thina trophy de polo dong to ani motocross a hian state pon na tanga trophy dong thei om chun ania tuntum racing a pohena pingaron cherle hle mai aresa chuanom takzet ni samuel rampoka ani hi doronel racing team ani ti china an soi to circuit racing a hian experience chatak ania motocross lama hian ain concentrate tani neilin chawhin ani hi namdang ma ni sebia racing team hamzom mania silong lama tangin ron tel chawani motocross a hian nodisa champion te polo ni toni Aizola Bia Racing Team maron zom hi fak om ve khop mai champai district ina motocross an lo khoi ko to khan champion te po alo ni to ani lalmoi puya ARC Aizola Riders Club ani hi sakita loman poi tam tak lo la to ania motocross a po hian ati thpol tak ani thin Benjamin lalom sang kha outlaw 13 rider ania China kha neutrana chisola atlang zui talo hani Anthony Lalompuya Sunbay Klang Racing Team niin RSN po anlo in thur zak to thina ni Aresa bike han hi tiu 200 ania Samuel Ramhuak hian pache RTR 180 mangthunga Neilin Chawhin hian Impulse Charisma engine khalthunga Benjamin Lalom sang hian Charisma Anthony Lalom puya hian tiu 200 akhalthunga ni Neilin bike hian harsana omtlat accelerator cable chatlau maya marot chu to mai tumlo carburetor accelerator zugin thuna lai kha akutle lamin azuk potta akutle lamin steering controller a hau tak khermai moi puya hunga neilina haron tlana kutkhi khat chaw khal chungin finish donta aresa Samuela moi puya tunakan NMAC hi open final ania MIMSA Racing Championship a chun ngai lutlo berzing ameni malsom dong liana lalmama Samuel Ramhuaka Jonathan Lalrotika Bilal Rosa Aresa Neilin Chawhin le PC Lalrem kimate anni
are sa yuta na in bil sultat nelinan haron pel zok mai samuel apuna pela lalmawm na pel ve man talo falang reng takin nelinan ma hoya tarma ka lut trap samuela aresa lalmawm prem kima Jonathana First time anot pela nelinan mala ruai are sa theihna ron tlan in hai takin rem kima samuel le lalmawm ten yutan ron pel Jonathana nungoron dola nelinan mala ruai are sa theihna ron tlan rem kima Samuela lalmawm in hai takin ron tlana lalmawm Samuela ron pel Samuela nung thalai mai a nelinan mala hueria are sana uma rem kima lalmawm Samuela Jonathana nungri deu Nelin chawin hian hero impulse duang taka engine tune camshaft big bore CDI performance bu amangani are sa hian Duke 200 amanga atayar hi azang theang bersiam niin a fork te po azang chi amangani rem ki ma hian apache RTR 160 stock engine amanga atayar le exhaust le handlebar thak anglam ani thum lalmawm han hi hero impulse ania tayar chi thak anglam ani Samuel hian apache RTR 180 suspension zong thak danglam amanga Jonathanan RX 135 stock amanga Samuel hian bike lama harsatna atok tlat mai treka tangina chuaka pangan lawmawm neilina amala tlana aresan adota U-turn and reclaim. Nelinan Jonathan Haron overlap ta. Aresan overlap veleta. Rem ki male lalmawm line thlur char mai neilina bike man hi hero impulse ania china kan soi doa duang taka engine tune ania camshaft big bore CDI performance amangani atira tangkhan marpoi chara anunga henare sana chara tuna hian laptop per tu lapkona han tlan zauchi ani neilina hi silonga tanga ron chau ania motocross a notice pakhat na te po aloni to ania aizola aron chau hian BR racing aron zom mani
Champhai district a motocross and hoi hot khan neilin a hi champion alo ni to bokani laptop na ber tuna henan tlana midang tan han lepel rul ani tolo neilina fal nal lemai a bike him hang thiam tak zeta fal takina resang anunga uma le neilina pakhatna anita aresa panhina line across we chia nunglama hian orem kima aron tlana lalmaman rem kima aron zui boka rem kima patrumna lalmaman lomman alave phak talo ani Jonathan upon line aron cross